Алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу ата-энелер. Бүгүн Жусуп Асан Дин агартуу борборунда өзгөчө бир Кудайдын куттуу күнү болуп атат. Динилерибиздин маанайы дагы абдан жакшы. Себеп дегенде мына өзүңүздөр билгендей бир ай мурун уюштурган жайкы Куран курсу жана лагери аяктап, азыр эртең сапарыбызга барып үйгө аттанып жатабыз. Туурабы инилерим? Ошого карата бүгүн устазыбыз балдардын дагы да маанайын көтөрүп, негизи буга чейин эле көптөгөн белектер берип келди. Бүгүн болсо эң акырында бир куттуу, сыйлуу белегин балдарга берип жаткан мезгили. Албетте ал сөздөрдүн эң жакшысы, сөздөрдүн эң улуу болгон Аллах Тааланын кереметтүү китеби Ыйык Курани Каримди балдарга берип жатат. Кандай шарт менен эле инилерим? Бир айда ким жакшы окуп Курани Каримге түшсө, ошолорго белек тартуулайбыз деген. Карап көрсөк, бардык балдар машалла ушул бир ай ичинде Курани Каримге түшкөн экен, азыр белектерин алган турушат иншалла. Всем привет, меня зовут Убай, я живу в городе Карабалта, а я сейчас в летнем лагере Имам Азам. Мне тут очень понравилось, тут классно. Раньше, месяц назад, устазы нам обещали, что мы будем, если хорошо учиться, то мы будем брать священный Коран. И вот настал этот день. Я сейчас держу у себя в руке священный Коран из самого с рук Абдурахима шейх устаза. Я с этого дня буду ценить священность Корана и буду читать. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben süyüktü altın baldarım. Allah Rabbul İzzat sizlerge kımbat nerse verdi. Süyüktü Peygamberimiz aytat: "Hayrukum men ta'allamal Kur'an ve 'allamahu." Aranlardan en jakşılar Kur'an'ı öğrenip başkalarga öğretkenler dedi. Buna sizler en jakşı adam boldunlar Allah'ın aslında. Antkeni sizler Kur'an okkan öğrendinler sizler. İnşallah niyet kılaylı ömür boyu uşul okkan Kur'an'ımızga amal kılavuz. Daha jakşırap tereң düşünöbüz. Kur'an'da Allah'ın bergen hükümlerini beken bolavuz. Allah Teala tıyı salgan nerselerden alыс bolavuz. Makul mu inşallah? İnşallah. Buna biz kança koldan kelişte meynet kılıp sizlerde altın baldar kılığın hareket kıldık emi. Altında bardık adamlar jakşı köre, turamı? Emne üçün altın kımbat. Altın başka adamlarga payda alıp kelet. Sizlerden niyet kılığa kalgan ömürüz bardık adam zatqa payda jetkiremiz dep. Allah Teala'nı sүйген, Allah'a başı igen, үйde bolsa ata-enege başıyıp ata-eneni sızdatpay Allah ata-eneni razı kılıp yaşagan. Mektepte bolsa mektepte de mugallimlerge başı igen. Kay jerde bolsak inşallah mamleketimizde jakşı jaktan tanıtkan, mamleketimizde mamleket başımızga başı igen. Altın baldardan bolabız Kuday buyursa. İnşallah. Bardık adam zatqa payda jetkiremiz. Hiç kimge ziyan jetkirmey jaşaybız dep jaşoobuzdun devizi kılbalaylı. Oşogo sizler inşallah altın baldar boldunlar. Biz sizlerge bir kımbat belek beremiz. Bul Allah'ın sözü Kur'an. Allah kança ulu bolsa Allah'ın sözü de oşonçoluk ulu da. Umar radıyallahu ta'ala anhu günde ertemenen bu Uyuq Kur'an'da hada ahdu Rabbi, hada manşuru Rabbi dep Umar radıyallahu ta'ala anhu öp şekesine koyatılımda. Osman radıyallahu ta'ala anhu da oşonday kılatılar. Kur'an okuytele inşallah. Oşoğa sizler niyet kılak köp vaktimizni bu Allah'ın sözümen beremiz dep. Amal kılışımız gerek, bütkül dünyöge taratışımız gerek inşallah. Bunu soğup sıylığını ötüp ketken ata-babalarımızga bağışlasak Allah razı bolat. Kur'an okusak Allah bizden razı bolat. Makul mu inşallah köp vaktimizni Kur'an'a beremiz. Ынтымактуу, үлгүлүү балдардан болобуз. Сүйүктүү мамлекетибизди жакшы жактан таанытабыз деп бардыгыңар ниет кыл алтын балдарым. Куранга көп вакыт болобузбу же телефонгобу? Kim Kur'an'a köp vakt bolsa adam dünyada ahirette baktıl olur. Adam zaten en jakşı boldular, adam zaten en jakşıları en jakşı belek tartılayız Allah buyursa. Gel andamızsa.
Бизге бул лагерде ата-энебизге, мектепте мугалимдерге өлкөдө өлкө башчыга баш ийгенди үйрөттүм. Мен үйгө барганда телефонго аз убакыт берип, Куранга көп убакыт берип, Куранды толук жаттап өтүп, акыретте ата-энеме алтын тажы кийгизем. Месяц назад наши устазы пообещали нам, что если мы будем хорошо учиться, то они обязательно передадут нам священный Коран. Прошел месяц, и он подошел к концу. И вот самый большой подарок, он у нас в руках, священный Коран. Мы обязательно будем читать его дома, будем уделять меньше времени телефону и больше времени Корану. И обязательно передадим весь совет нашим родителям, дедам и прадедам.